HETNA BELAP Kuki channel Thusoh LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh LAHKHOM hu anangai khom ket ta hote Duni August Nisim somni lesagi nikhoa Thusoh LAHKHOM ho Pakistan gamsung Balochistan gamkaiza Baloch Liberation Army hon Police Station Railway Line le Highway a chileba le ho chung buluna hin chilha piuwa alle thua police hon operation a hin bolsing nawa mi somgup lam in thina atu utawin hi choho kala chun August Nisim somni le thum zanin Baloch Liberation Army hon Highway a bus thilpu gari ho atingtan uvin asunga to ho chunga git lona achilha piovin mi somthum le kolam anaka bli kitawin hi police ho thulut in asaina a gargu bol ho chun highway lampi a hlele gari ho zo si akhamuwa asunga to ho akumla sa uwa hi tia chu akigol sa uwa identity card ho achik zo uwa akap chap jing u ahi ati chuzong le ahung to naw gari som langjong ahal hauve ati thilso hi Baloch Liberation Army hon amho bol ahidan journalist ho email an he saun achi saphat ho a buluna tampi atia paramilitary base lenta bulu zongchu amho ahidan ki phunna nei uve hinla Thusoh ho hi tu chana Pakistan authorities on confirm abornai povin ahi United States Egypt le quarter in Cairo muna anapo do ceasefire deal chu Hamas ahin chule Israel in apom num thonpon ahi US National Security Advisor Jake Sullivan in Washington in Galmte niki ka him kham amdo na dingle akiman hol ha do hin dinga pankela jingding ahi ati aman asai ben a to hompi ho chule chamna na dinga palaya pangho to ki thua US President Joe Biden in anapo do framework hi kamte niki ka le Israel Lebanon ki ka chamna do na ding a ki chil ha pi te ding ahi ati hichun gamkai sunga bitna ahin hluting ahi ati hinla tu chana hi Philadelphia corridor montu ahi ki hola na thailo chu ahi het thei khat chu hichi Philadelphia corridor tia ki hi buffer zone neu cha ki lung Sinai Peninsular akon garman cha le thil phalo ho Gaza gamsunga hlo lutna a Hamas tel aman jiu mun khat chu ahi hichilai mun hi Israel chule zip zain in zong kham tang ding hata anagut jinglhan mun khat chu ahi hilai mun kilometer somli a sau Israel sa paiten ataw phal naw hi alam pi khat ngai to a chundo ding atiu chu Israel le Hamas te ni gel in pha asa hlon lo hi hichi chung chona ki ho na chilha mon hial khana Hamas te Palestine tampi Israel in amat ahen tang ho thado ding a ange uchu Israel in ale don bud na akil hado ule Gaza gamsung thailo ding u ahi tia pangkinu hi hichi Hamas palai hon apum de theki lo uchu hi azi chu achi sa July Nisim ni nikhoa anaki ho now permanent ceasefire do na ding le Israel Gaza akun thengsena akitol do na ding uwa anaki nuktu na ho kinungla do bangjing chu ahi hichu Hamas ten apum pom theki lo u hi hit ho ka la hin Israel tempuluna achi ha pi zomnawa nidan somni le li sung in Palestine mi somni le li in Thina ato uvetin Hamas Health Ministry in anapong do kin in hi hichi thina to hola a mi gelam chu zan kima solam al bala vel a Israel ten abuluna wa thia hi ve ati het thei khat chu hichi vela hi kilho do na ding het sa na nei saw zong en hi hichi hunama kino do na dodal dan Hamas am wing hon M90 rocket mangchan Tel Aviv khupi anaka humkin uvin hi hinla hichi rocket chu gam ong la na chu in hi achi sa August Nisim somni la li ni kho apat Indonesia gamsunga salam Maluku province Guwahata na zu zin tuiso gimnei ta anhung in hi rescue worker hon mi hu do na to achi ha pi zindan u thulut in asaize tuile bon nang ha ta in chen in ho alun in mi somna thum in thina an to e chule mi somlam jang in chim in avu dan na wa kun rescue worker hon an ho do ovin hospital vet kwar ahi ve
Russia sipating Ukraine kamsunga mun chumchuma chene in mun hole infrastructure mun pila ho bulun na achila piuvetin Ukraine President Volodymyr Zelensky in anapongdo amana sayna Russia ten misar zakhatle drone zong zakhat balam in Ukraine kamsung abulu uve atina bana European Alliance on hichi bulu na hi nanjo ahina ding a akithopi zom jing dinguvin anenge in hi KSO General Headquarters General Secretary Dr. Seboito Thongmina August Nisim somnilagup nikhoa het sana notice anakisodo dungzizin ahulungding Nisim somthum lakhat August 2024 ni hole Chief Minister embarrassing audio viral leak to kisam kaya KSO General Headquarters in nationwide mass rally bolding to ogon akinay in hichili hule KSO districts le city branches so senjong iumnachi over mass rally le press conference igonchi devin hasana ahung kinai ati chule muntina se so le in pi honjong kithopina api china ding uvin zong team na anizin hi hichini hu a manding team le play card hi KSO General Headquarters in aphat homa ahin hesa ding ahidan zong thuponjun asaibe Pul huntang mate Secretary Custom and Culture Kuki MP Manipul ki na anakinay to akimanin Kuki MP Sadar Hills General Secretary P. Pauzangam Haukimin in August Nisim somnilagup nikhoa demna thupon anakiso to demna thupon asay na Pul huntang mate Secretary Custom and Culture Kuki MP Manipul Kim Chief of Jayon Village Palal Chinopil District nga in muna achisa August Nisim somna li 2024 nikhoa melhet lohon ki na sana may chang anakoy naw chunga Kuki MP Sadar Hills in Pamo Akisan demna sangpen akinezin ahi ati Pul huntang mate hintu masang zema Tunopol District Gam Kaisuga Village Volunteer le UKLF hoki ka akibuy na chunga kim incham na umthaina ding a mopo na lingse anapia panasata na la ahi galatur laiza ille lodon man LAHKHOM hela nampi makhoding ngai to na a kim le aba akai MP cheng chorti nei lo hela nam sunga abui lai cheng su tu na ding le gamlago vembi na ding a kilhai jing lai a kai zan na le ngai lu na be hela thal le he magi na kinai hi Kuki MP Sadar Hills in Pamo Akisal he in tunu tu ban le hitabang thil hoilo ta hi om kit lo na ding in nam mi pi te tem na sangpen akini ze ati Achi sani ho sopi IMT khutna heng kola no ma pathem pan pinawanga damle bitna thla do ahung hi na chunga pu sei khugin baiten ki pathu seina anezin hi aman asaina a ikimet ni July ni simsom na 2024 ni ho akipansa kahung po do changei a alam alama sona zana chole na nga lung thim seng a thal ezung apha mantam zanga kahung po do theini ding a tin la thua panhilla ati a KIT Kuki MP Tingnopper ahin chule district sungle nam sunga kiloi khom na CSO le to khom pi ho chunga ki pa na se joglo ka hin phong chule amin chu en hung ki phazau the jongle ei boy pi zo se loi le pai chule to khom pi le in sumi le kanam mi pi athu he phazau sen tawn le panhala na sala tu ni kho a hi keima zong dama ka hung po theina chungchona nang ho zalim pathin ka thangwin nang ho zo se zong pathin in phat theina bo chi taw han ati amana seibena tu ni kho ai pan khom naw hi Kuki nam so adinga dabna le gal zona hu hi hanlang mi pi deile ilung tu mu imu ka 7 pan la khom jing ta hite ati Achi sa August Nisim som nilanga ni khoa lamka khupia private hospital le clinic hozo sin sul pai don demand ke bol tang lova omjing na chunga anato namun hozo si khadinga thulut na anai na uchu Kuki MP churchampul panla na wangin ke hoto na anai tawin hi hichi thu to kiman in August Nisim som nilagupnin Information and Publicity Secretary Zamkhulal Dawngal Mina thupon ke bol in private hospital clinic barhon aki yel ha naw thu impile se so hinga ahin hutchu ki buipin mi pi dingel kho anzal in sei tu na akinei to lhan in angeya banga tu ni mama apan ohon jom ki ding uvin ke phasa hitai ati zechun gamsunga mi pi zo sele kiloi khom na hon atha bia institution
hospital clinic le adang mi pi le gam sung in ki pha chom pi ho hi a hi thei chana su boilova ta so che zo ding in tim na sang ta ang ki nei ki e ati dunia ding in Thusoh hi chan in a ki chai ta Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe